kampuni zenye zinauza pombe wajue kila kampuni na zikuwe registered. Hatutakufa walevi. For those people who are found selling those illicit brew yenye iliua watu wengi, na maoni yangu ni government iwachukulie hatua na washike. Kwa sasa watakuwa wakishikwa na waachiliwe tena watasafanya the same mistake kutengeneza alcohol yenye haichapitishwa na quality control. Mimi ni mechanic, nafanya kwa garage. Sasa kwa hiyo story ya hiyo pombe, so inabidi tu watu wachore kunywa hizo pombe za pesa kidogo juu unaona ziko na madhara mingi na zisaidii bado. Lakini sasa kama mtu ana do, si lazima akunywe hiyo pombe. Kama yeye mwenyewe kwanza angekunywa, uone kama yeye atakufa. Juu anapikia vitu venye watu wanawaua. Hiyo juu ni kitu ameuza miaka mingi. Kwa hivyo hata serikali ni kama inajua. Najua kushikwa na kuachiliwa. Sio ni serikali tu haijawa, hata yeye yenyewe inakubali. Juu anafikishwa na achiliwa. Maoni yangu kuhusiana na hiyo illicit brew yenye iliua watu ni watu wakuwe waangalifu sana, especially kwa wale wenye wako rural areas wanaenda kukunywa pombe kwa wale kwa places yenye kwa wale watu wanatengeneza pombe yenye haijakupitishwa na quality control. So what I can advise for those who are those who wants to take alcohol, maybe they can go and get from the registered premises. Okay, kwa history ya pombe tunasikia. Okay, unajua huwezi bagua ni gani mzuri ama ni gani mbaya, inalingana na venye unaitumia. Acio ni amwe a Kenya makiheana mũrũgamo